Maibabengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ngayong Biyernes, December 15, 2023. Makatatak na kareng balang Fernandino at Fernandina ing may gitdinana na banwang tradisyon na ning ligligang parol. At kabang luluwat, balaos ka ning gagawa ng pamagmasaba ning lokal na kapanibalan at ning Giant Lantern Festival Foundation bang lakwas de pay ning apasanting. Mamalita ay Liana Canelao. Setyembre pa mo magumpisado ng papaslag den kaya katamong kabalen, den karelang miyaliwang dekorasyong pamasko. Kete syudad San Fernando bidala rin kislap-kislap paparol. Manibat kareng mga lati o kasaktuan sukad, ang ganang kareng mga ragol. Banwang 1908, inyang megong pisaya iligligang parol, at manibat kanita, banwa-banwa ni ining magaganap at kabang lulwat, lakosya pa ining maging bongga. Mitok ng muing ligligang parol inyang 1970s, kim panahon na ning martial law. At kay bat nanita balabalaos na yung tulang daralara rin mga ragulat mga santing ang parolos tong Disyembre, King Giant Lantern Festival o GLF. Bista man na tune may gitmetong asiglo ing ligligang parol, balaos pa murin ka rin pa mag-innovate agagawa na ni syudad at ning Giant Lantern Foundation bang lakwas pa ining sumantieng. We've been able to make lantern making a household name. We've been able to make it something for which Pampanga or San Fernando is known for. We've been able to establish ourselves as Christmas capital of the Philippines. But the challenge also is for us to keep on innovating and ensuring that the quality of the lanterns that we make in San Fernando are unparalleled. Ibig sabihin, pagdating sa quality, yun yung magiging batayan ng pag-usbong ng industriya ng parol at yun yung pagkakakilanlan niya na maganda, matibay at maganda ang pagkakagawa ng mga parol sa San Fernando. Samantala, bayang ma-institutionalizing Giant Lantern Festival, minunikala ng GLF 2023 Executive Committee Chairperson at CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto king lokalak panibalaan ang gawang ordinansa para Kenya. As chair of this year's EXICOM, I proposed by way of a resolution the passing of a city ordinance institutionalizing the GLF. Kasi there is no city ordinance. There is no city ordinance. Can you imagine? This is more than 100 years of tradition without a city ordinance. So I propose that, and I also propose taking initiative or steps to work with people in Congress to come up with a Republic Act naman to institution. Because do you know that I think it's San Jose del Monte, they have for a very short, parang short history ng festival nila na wala pang 20 years. Meron silang Republic Act, ito wala pa. So, yun yung isang ano ko. Agpang naman kang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag, kikilalanan din ang Giant Lantern Festival kimiyaliwang lugar. Talagang tanggap nila kaya nga dumadayo yung iba, yung sa ating yung mga parol natin ang binibili nila dahil dekalibre talaga at matitibay. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisa December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kay Robinson Star Mills Pampanga kay December 16 ing mismong competition at ayal ben niya naman ining live kay CLTV 36. Ako, ingkya kayong talasuyo, Liana Canelao, ating pusong makabalin. Nung kesan tinga na kayo puking parol na ning barangay San Juan na niyang milabas sa banwa, asahan nyo kanong mas mabilib kayo king ipakit na ning defending champion king ligligang parol ngeni. Agpang king peka na ka lantern maker ay Mark Nino Flores. Pakikwanad ang uli pa si Bayo in championship trophy bukas December 16. Ay ni pong report ng Liana Canelao. Mamiyay lang pag-asa, ring aslag tarang batuin.
Ini kano impakit na ng defending champion na Barangay San Juan Ngening Banwa, agpangkeng karelang lantern maker ay Mark Nino Flores. Yung tema na ning parol ko ngayon ng Banwa, ita, siyempre, unang muna, magpasalamat aking babo. Tapos, ingkay, datangan simbolo na ng Pasko, ampong para may palto ka rin tao na ating pa rin pag-asa, diyang na naman para pagsubuking datang kening kay katam. At tanda ng auli ng Flores para king may sabing barangay ang titulong Grand Champion King Giant Lantern Festival 2022. Anting metong kareng pekayanak ang mga wang parol. Kalupa na ring aliwa pang lantern makers, yan naman kano kumpleto ang Pasko ng Flores nung aliyag gawang iganting parol. At Ngening Banwa, pairalan na naman ng 28 years old na lantern maker ang may 12 years na experience in kayang pang-millennial. Siguro, ang advantage ko mo itang kayong bala mo panahon ngayon itang makiuso ko tang o sabi da pinuli millennial, so kailangan makiuso kayong kung ano man ning kaya ngayon yung panahon kayong ko itapapalto kayong parol ko siguro apin mo itang maging advantage ko, pero kami nga nangong parol magaling kayan kasi bihira lang mo rin makagawang parol maragol. Siguraduhan na kareng memaryo ng San Juan, nagawa ng mas masanting inkarelang iganting parol, bareng abriyan ding memalen at hurado. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Stammers Pampanga king December 16 ang mismong competition at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke ko yung talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kaya be, kareng mialwang sangka ning pamagpursigi daring balang lantern maker ama nagumpeya ing karelang iganting parol king ligligan ing pamamiatula king karelang lugal a penibatan at aliwapang memalen. Para naman king lantern maker ning Barangay Talabastagan gagawa ne ini anting regalo kang Jesucristo. Magbalik ya po Liana Canilaw para king report. Regalo king Ginong Jesucristo, king Keyang Kebayton. Makanini nilalo ning lantern maker na ng Barangay Talabastagan na Arnel Flores, ing karelang iganting parol agagawan. Itamo, di niya nakatamong gift buwe, biye. Di ba? Bingyan nakatamo gift, biye. O ba't tayo mo mamiyang gift kaya para masaya? Yak may akong gift kaya para saya. At ewari, ingapong ginu, pasaya nakatamo. Ba't tayo mo sumaw pasaya? Bukod kanini, ing iganting parol mo naman kanong yung magsilbing boses ng Flores, bang ipasyag, ing kayang mialiwang advokasya. Warren din, magsalita ka na ako, Warren Parol. Kasi nung ako, dadaman na luwang bansa, dadaman na luwang lugar. Pero yung parol, ba't siya yung magsalita? Buong mundo. Di ba? Ito yung kaya ko. Kaya pwedeng lagpasan. Buri ko, patay akong mandara kayo, nung nanitang utos na yung gawang ko. Kalupang Ngening Banwa, ipalto na kanuning iganting paroling Talabastagan ing delanan king pandemya at nung makanano lamya ka-recover, ding memalin. Iya ko naman kasi naman tangkay. Alang, bisyo ko yan, pamangawang kay, sasahop pa rin tao. Iya ko, nung napansin mo, makadiyos la rin parol me. Pauli na naman ng pamangawang parol, may gilang may kakapatid at may kakaluguran ding lantern makers, lakwas na't meki parehas lang nasa. Ing makapagpasaya ka rin Fernandino at Fernandina at aliwa pang kabalin. Anti mo ang paralan na kano inining apong Ginoo, bang tipunan ding tao at miwas king marok kadapat. Samantala, marapat siya ing Giant Lantern Festival mag-upisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kay Robinson Stammers Pampanga king December 16 ing mismong competition at ayalben niya naman ining live kay CLTV 36. Ako, ingke ko yung talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Makasadyaya ka nung may pakit mialiwang gimmick ing iganting parol na ning Barangay Santa Lucia ngening Giant Lantern Festival 2023. Lakwas de ka nung pesantingan ini bang apagtagumpen ing ligligan. Ay ni pong report. Kalupa ning kayang kapatid ni Leslie Bondok, a lantern maker ng Barangay Santo Niño, maragula mo naman kanong impluensya kang Byron Bondok ng kayang pengari, kaya liba na ing pamangawang parol. Uling naging tradisyon na ng
San Fernando yung pamang parol tradisyon niya yung pamang gawa niya. Magumpisa king tenga rin hangga ka na ako. Apin kain tradisyon nung yakigawang parol, marami masayang Pasko. Total nanay pamurin ng 40 anyos na lantern maker in Kanting Parol ang magrepresenta aking barangay Santa Lucia. Migit 20 banwa na kin lantern making industry ibondok, inya akakit na kanong advantage na iniya. Siguro yung advantage makin pamang parol, uling maluwat na king gagawang parol. Siguro bagaking kay veterans na kami. Pero halos para-pares kayo ng mga galing ring giant lantern, mga lantern maker, luwaluan lugar. Halos para-pares ng mga galing ngayon. Anting patakam ka ng kabalan amalbeking ligligang parol ngayon ng banwa, sinabi ng bondok at dumurot siya kin Pasko yung tema ng karelang parol. At inla naman kanong paslag as Santa Claus at dakal pang sorpresa. Samantala, masaya naman ni pamuntong ng barangay Santa Lucia uling pasibayo ng Mika Chat sa Makiame King Giant Lantern Festival. Kayong tradisyon kasi, ang buhay ng kulturang Kapampangan, lalo na kay San Fernando, yung Santa Lucia, from late 1960s pa yata, di daddy ko pa, o pare lolo ko ilang makipag-compete kayong Giant. Kayong generation, di kami namin yung dungeni. At masaya ako, may itong may palad na naman yan yung may kapakyabe. I hope na sana kaming mag-champion ngayon niya para sa masamiran kaya kaming parol. Peg maragul na pa, makatadwa ng Meg Champion King Ligligan. Niya pong minuna, from 2010, mag-isa niyang kagawad ko, may katadwa na kami mag-champion. Then, man mama ko kayong every competition yearly, man mama ko kayong runner-up. Kaya kaming Giant Lantern. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival magkupisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kayong Robinson Star Miss Pampanga King December 16 ing mismong competition. At ayal ben niya naman ining live kay CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kay pumama ko, magbalik yung balen at balita.
Makatuto kayo pa rin po king Balen at Balita Kabalen. Bukas na po marapat ing Peka Masaya at Peka ing Granding Festival istong Desyembre ing Giant Lantern Festival 2023 at kasalungsungan at sutamo po ngayon live kaning Robinson Star Mills anong nuka rin maganap ing GLF at akakityo po king kaya kaming gulot at sunala. Makaredy na la po ring pulong nga higanting parol na mag-participate para king ligligang parol. At from what I've heard, ngayon bengi pong ay nine, mika i-testing danala naman. Dene pong kaya katamong higanting parol. At para pa po king karagdagang impormasyon, kaugnay na po ning last minute preparation, kayabe tayo po ing kaya katamong metong pang talasuyo ing masipag at bukas po. Akit ye mo naman king stage uling metong ya po karing mag-host para king Ligligang Parol Giant Lantern Festival 2023. Ala pong aliwa nung aliway Sir Jody Dison Mercado. Sir Jones, oras na, bengi na, pero talagang akakita mo ring gugusal, banta, maging managumpeya, yung kaya katamong GLF. Talagang very busy sila pa at this moment. At nandin, daramdaman tamo, abang maka-live tamo po, mag-rehearsal kayo para king maging programa bukas. Nanula pa po rin kailangan tamong last minute preparation agagawan tamo as of this time. Jed, dakala salamat king kaya kayong pamangumbira kanaho na magsalita ngayon. Uling din kaya katam talapanalbe. Sanay ako po siguro ngaya lebenyo ko. Balang paugtuan king kaya katamang programang nano pata. Pero dinanda katamo pong maragula katungkulan kini pong kaya katamong Giant Lantern Festival 2023. Kita mo po yung tatalang king Program Awards and Prizes Committee. Ako po yung chairperson na nita. Jen, bala mo maluwat tayang panahon pigsa dyan ining festival tamo ngayon. Siyempre, pamuntukan niya ining kikatamong Giant Lantern Festival Committee, Executive Committee 2023 Chairperson, Sonia P. Soto, inaya muna mang kikatamong President General Manager kan CLTV 36, ing pamagsadya kening kikatamong GLF ngayon banwa. Ing pamagsadyanan din, mika technical dry run tamo. Okay. And tinesting talareng sulu, deng audio, makanano lang mandar bukas. And ganyan din mo ng pami katagon kareng kaya katamong lanterns na nandin po at siguro ayal benyo abansyon nyo lang medyo make testing nala para po king kaya katamong festival bukas. Pero as we speak, Sir Jones, ini talagang panalangin tamo. Itang sana maging masanting ing panahon. Pero ngayon pong kasalungsungan, medyo lilintik. Pero din ing makanining pamikatagon, I believe talagang kaya bela naman kayong pigsadya na ning executive committee. Pero itamo po siyempre, mga dita mo, manalangin tamo. Ganang paralan na actually dyan gagawan tambakat ang maging masanting po yung kaya katawang panahon bukas. Maliwalas yung panahon king patingapon hanggang po king kayaryana po ng Giant Lantern Festival 2023. Live na live tamo po talaga uling parang daman pong Jennifer yung pong tikatik yung pong patak na po ng pamanambon kining Giant Lantern Festival venue. Pero siyempre po maging sangkan yan bakit ang po malawos in kaya katamong festival. Atin pong dita kakaparalanan, atin tamong guidelines sa tukyan, bayo ta po mag-declare na malawos yung festival. Pero sabihan ko po kaya kayo, malawos sa po yung festival tamo, malagod siya po yung apong Ginoo, di na nakatamok mga masanting nga panahon bukas para kaya katamong ligligan parol. Pero Sir Jones, na ano ing asahan da naman king maging program flow bukas nandin, may practice kayo, daramdaman da kayo, of course, kaya be Ma'am Ching Pangilinan kaya ka maging co-host at of course City Tourism Officer ning syudad. Nanong asahan da rin kaya katamong manalbe? Jen, kasi karami nga labasan na banwa, mika pandemic tamo, pero kinlugod na piningapong Ginoo. Karing king City Government of San Fernando ang po parang kaya katamong yalawang sponsors ngituloy panahon ng pandemic do mi ka restrictions ngening banwang iti mibalik tamo kaya tang makanano tamo king pamagsadya istong anyang pre-pandemic period and malyari tamo pong muntakini king Robinson Star Mills. Nung dati po, ating luklukan, mibalik tamo kitang traditional, anya po kasing mumunang panahon, impong ligligang parol. Kaya standing only mo at mararapat siya po yan, ken pong
bayong palengke na po ning San Fernando. Ay ba't anya naman kanita paskuhan mo naman. And ngeni po, may balik tamo po kitang traditional na makatalakad. Bakanda pong apakatamo na everyone is invited. Kaya kayungan inclusive ya po in kikatamong festival. Yes, ating maangutang king katamong Facebook live, Sir Jodes. Atin ba kanong bayad ing pamamunta kene? Uling, I believe ne, talagang yearly, daday one day ni at interesado lang munta. Jen, ating bayad. Nung mamasahe kayo, papunta Robinson Star Mills. Alaya pong bayad, ing kikatamong Giant Lantern Festival, it's free. Ala pong bayaran, pong importante, maranon kayo pong datang. Nepo, kuling siyempre bakantang akwayo, puretang mga santing nga pwesto, nung nuka rin abansyon nyo ang din kikatamong apulong participating barangays king kikatamong Giant Lantern Festival 2023. Pasibayo po, ala pong bayad, mo pong dapat sunggawan, munta ko kining venue, ne? Nung ala kayong sakin, malyari kong mamasay, karin ko siguro magasos bagya or pagas kayo, pero karas po Kenny, ing entrance po, makabus niya, para ka rin pong kikatamong memalen, taga San Fernando laman po rin o wali, karin kikatamong pong turista, alaya pong bayad, ing kikatamong Giant Lantern Festival, alang ticket, yung pong importante, miras kayo, Kenny. Oneng Jen, nung sakasakali man pong tamad kayong magbiyahe, ating kayong bisita, ating kayong okasyon, malyari yan naman pong ILBN, live king CLTV 36 ing Giant Lantern Festival. Bandang alas 4, balo ko, magumpisan itang pre-program na ning CLTV 36 for GLF 2023. Pero king kikatamo pong ground, mag-start siya po yung program tamo by Serenata by 6 p.m. and I think by 7 p.m. pag-umpisan taniya po yung round 1 na rin kikatamong festival. Sir Jodes, before I let you go, po ta atin yung karagdagang paganaka ing GLF 2023 committee kareng bisang tumagon at makisaya ayal bending kaya katamong pulong iganting parol bukas. Okay, syempre po atin pong bawal dalan ne. Kareng pong additional information on this po. Lumawi tamo po, munta kayo po kitang Facebook page sa po ning City Information Office sa po ning San Fernando, Pampanga. Kasi po, siyempre itang safety da po rin kaya tamang manalbe, atin pong bawal dalan. Ne? Siyempre, pataram, ne po, backpack, payong, ne? Apo pamiyalo, apo pong bagi. And bawal mo rin po yung gumamit drone. Ne po, yung pong malyaring gumamit drone, metong mo po, yung pong City Government of San Fernando. Pero siyempre, yung rugong kakatamong panabiling ka rin kakatamong kabalen, pangadita mo po na bukas ne masalesaya po yung kikatamong panahon and syempre minsan niya mo po keng pabanwa. Syempre minsan mo naman po yung Pasko. So sana po ala pong maging kasasagkulan keng kikatamong Giant Lantern Festival 2023 bukas po December 16 kini pong Robinson Star Mills, City of San Fernando, Pampanga, and nailban nyo kami po keng CLTV 36 live. At syempre po mag-host ya king mismong programa is Sir Jody. Sir Jodes, nakala salamat king kaya kang oras at good luck kaya katamongan para king Giant Lantern Festival bukas December 16. Nakala salamat Jen. God bless us all po. Eko po mama ko, magbalik ya po ing balen at balita.